бинандаҳои арҷманд ассалому алайкум. барномаи навбатии иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномаест ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионҳои хусусии кишвар таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷойгир карда хоҳанд шуд. имрӯз мо дар барнома бо шумо дар бораи пешгирӣ аз вируси норасоии масъулияти одам яъне ВИЧ СПИД суҳбат мекунем ва дар барнома имрӯз мо коршиносонро даъват кардаем ки ҳамроҳи онҳо ба мушкилоту муаммои ин масъала як назария хоҳем андохт. хавф ва пешгирии ВИЧ СПИД, мушкилоти мавзӯъ ва чораҳои пешгирӣ аз вируси норасоии масъулияти одам кадомҳоянд? Ин масъала дар барнома матраҳ гардида, мудири шӯъбаи арзёбӣ ва баҳодиҳии маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошудаи норасоии масъулият Азизахон Ниёзматова ва Эмомалӣ Қурбонов, мудири шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд коршиносӣ мекунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирифторӣ ба вируси норасоии масъулияти одам чӣ гуна аст? дар минбари коршиноси имрӯз иштирок доранд Ниёзматова Азизахон, мудири шӯъбаи арзёбӣ ва баҳодиҳии маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои пайдошудаи масъулияти одам дар вилояти Суғд. маълума хушомадед мегӯям шуморо. ва имрӯз вазъи ошкор кардану ба қайд гирифтани ин беморӣ дар вилоят чӣ гуна аст? имрӯз вазъияти ба қайдгирӣ ва ошкор сохтан, агар ба оморҳои солона нигоҳ кунем, дар вилоят 3228 нафар ба қайд гирифта шудааст. аз онҳо 213 нафарашон мардон ва 115 нафарашон занонро ташкил медиҳад. сабаби асосии паҳн шудани ин беморӣ яъне маълумотнокӣ паст будани ҳар якта инсон мебошад. ба қайдгирӣ аз тарафи тамоми муассисаҳои тандурустӣ, яъне ошкор сохтани ин вирус аз тарафи муассисаи тандурустӣ ё ки аз тарафи маркази пешгирӣ ва мубориза ба роҳ монда шудааст. дар тамоми муассисаҳои тандурустӣ тестҳои оҷилӣ, яъне ошкор сохтани чунин вирус ба роҳ монда шудааст. барои ҳамун ба мо кӯмаки бисёр дода истодаанд. худи муносибати мардум ба ҳамин раванди гӯем ошкор кардан чӣ гуна аст, махсусан онҳое ки масалан аз муҳоҷирати меҳнатӣ меоянд? онҳо ин гӯем муносибати вақте шумо муроҷиат мекунед ки ҳатман аз ҳамин гӯем ҳатто дар хотир дорам ки роликҳои иҷтимоӣ низ буд ки чун аз сафар баргаште ҳатман пеш аз назди оилаат рафтан ҳатман ту бояд аз ташхис гузарӣ. ин муроҷиатҳое ки мо ба аҳолӣ имрӯз карда истодем, яъне корбарӣ дар назди фурудгоҳҳои шаҳри Хуҷанд ва роликое ки шумо гуфта истодед дар худи дохилӣ ҳамун зале ки одамон интизор мешавад, дар он ҷо сабт карда шудан ва аз ташхис гузар гуфтани шахс ба мо беҳад як хурсандиовар аст ки бисёри шахсон худошон ҳатман ҳаракат карда боз мепурсанд ки ҳамин мо аз ташхис гузарем. ташхисое ки ба роҳ монда шудааст, яъне ихтиёрӣ мебошад. худи инсон бояд, ҳар як шахс бояд худаш, яъне бо ваи худашон рафта аз ташхис гузарад. лекин мо бисёртар дар вақти корҳои фаҳмондадиҳӣ инро мефаҳмонем ки ин махфӣ мебошад. ташхис вақте ки ташхис месупоранд, ному фамилия сабт карда шавад ҳам, лекин фақат худи ҳамон шахс медонад. тамом. бале, ташаккур. ва шумо бештар байни кадом қишри аҳолӣ корбарӣ доред? дар ин мавзӯъ ман гуфтаниям ки дар тамоми қишри вилоят, яъне дар тамоми 18 шаҳру ноҳияи вилоят мо ҳамчун мутахассисои маркази пешгирӣ ва мубориза корҳои фаҳмондадиҳӣ дар бозорҳои марказӣ, дар муассисаҳое ки таълимӣ, дар мактабҳои миёна ва институтҳо ва дигар ҷойҳое ки серодам аст, корҳои фаҳмондадиҳӣ, дуконҳои саломатӣ ва инчунин буклетҳо ва чизҳои лозима тақсим карда мешавад. як нуктаи бисёр муҳим ишора кардед, ман мехостам ҳамин нуктаро каме тавзеҳ медодед дар мавриди оне ки махсусан он ӯҳдадориҳо агар гӯем агар нисбати он гирифторони ҳамин вирус ВИЧ СПИД ки масалан онҳо гоҳо масалан ҳаст ҳолатое ки дидӣ дониста масалан нафарони дигарро гӯем
به همین بیماری گرفتار میکنن. نسبت آنها مثلا چگونه کاربری کرده شده؟ بله، وقتی که اگر شخص رو به قید میگیریم یعنی آشکار میسازیم که در وجود آن شخص یعنی بیماری پیدا شده نارسایی مسئولیتی آدم موجود است، در مرکز کارهای فهماندهی نسبت آن شخص گذرانیده می شود. خود شخص رو روانشناس صحبت می گذراند، یعنی از حقوق و عهده‌داری خود آگاه می سازند، یعنی آگاهی با ورقه آگاهی امضا کرده می شود و آن شخصانی که دیده و دانسته یعنی دیگر آدم رو سیرایت می کنند، یعنی از روی کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان درباره ماده 125 فهمانیده می شود که دیده و دانسته کسی دیگر را سیرایت کردن به جوابگری جنایی کشیده می شود. وقتی همین برنامه رو طرح ریزی کردیم به نقشه گرفتیم، وقتی بحث و بررسی کردیم من گفتم که برای چی ما به این موضوع رجوع میکنیم؟ این موضوع بسیار موضوع مهم است. و خطر این بیماری از خطر کووید کم نیست. بله. شما همین مسئله به چی نظر دارید؟ به این مسئله من چنین پاسخ دادنیم که یعنی بیماری کووید امروز تبابت شونده است. بله، این تمام ساحه تندرستی که جهان درباره بیماری کووید کاربری کرده ایستاده است به حد پیشرفته ایستاده است، یعنی تبابت و واکسین گذرانی همه جانبه در تمام قشرهای جهان یعنی پیشرفته ایستاده است. لیکن یک مسئله مهم این است که درباره ویروس نارسایی مسئولیتی آدم تبابت پورا حالی با کشف کرده نشده است، یعنی تبابت هست است و لیکن تبابت پورا نیست است. برای همون خفته رو کمتر باشدم خف از کووید دارد و هرگز مثلا در این شرایط از این بیماری نباید ما فراموش کنیم. نباید ما فراموش کنیم. بله، تشکر. و معلم ما با مردم کاربری میکنیم، من نهاد شما تشکیلات با مرکز شما همکاری داریم و با مردم میفهمونیم راههای پیشگیری رو. و اندیشه شما امروز ما بیشتر باز کدام پهلوی گوییم همین مسئله رو فهمونیم که واقعا مردم گوییم معلوماتشون بازم بیشتر شود و گوییم در شناختن همین بیماری و همچنین راههای پیشگیری اون مسئولیت حس کنند. سخن در موردی گوییم بیدار کردن مسئولیت شناسی هر یک نفر شهروند. برای بیدار نمودن هر یک شهروند باید در خود انسان در دل خود انسان چی داشته باشد؟ یک مسئولیت داشته باشد. وقتی که ما شما امروز وقتی خود را دریغ نداشته از تلویزیون و از مقاله ها برآمد میکنیم درباره پیشگیری یعنی این بیماری، درباره راههای گذریشش گفته میگذاریم، لیکن باید هر یک شخص مسئولا جوانانی که امروز سن 20 و 35 ساله دارند و باید خودی مسئولیت خود را حس کنند. یعنی بیماری با من تاکید میکنم تبابت نشونده است، آخر عاقبت به فوت آورده میرسوند. برای همون هر یک انسان باید خودش معلومات نوکی خود را بلند کنه نسبت این خیل بیماری. بله، تشکر معلم برای اشتراک و پاسخ به سوال‌های برنامه. به بیننده‌های ارجمند گفتنی هستیم که در منبر کارشناسی امروزه حضور داشتند عزیزخان نیازمند و مدیر شعبه ارزیابی و بهادهی مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های پیدا شده مسئولیت آدم در ولایت سوات. خوش آمدید. مردم درباره خوف و خطر ویروس نارسایی مسئولیت آدم چی می‌دانند و کدام راه‌های محافظت از آن را برای خودشان آموخته‌اند؟ این سوالی پرسش افکاری برنامه بود. ما از ساکنان و مهمانان مرکزی ولایت پرسان شدیم که در این باره چی می‌دانند. СПИД بیماری تبابت نشونده است. Проходит половым путем. Ну, надо беречь. якум этапаш ВИЧ сони СПИД мешанд. این بیماری با راهی خون میگذرد، با راهی نفس یا با جهت‌های گیگینی نمیگذرد. شنیدگی هم که امان با راهی خون مثلا گیریم اگر در حالت‌هایی که بیمارخانه مثلا وای پیش پزشکی وای به دندان بمیریم انا همون حالت و شرکتی میگذرد انمی حاکتی میگذرد که چه کردگی شنیدگی است و این بیماری تبابت نشونده میباشد. بیماری گذرانده میباشد، میگذرد از یک بندفری مثال سالی میگذشته نشد ممکن میگذرد. خب معلوماتی بسیار ندارم راستگاه. چی نمیدونم. چه بیماری هست؟ نمیدونم که
میکنم بیماری است که گذرانده مخصوصا با راه های گویا با راه خون و دیگر راه های مثلا نزدیکی دیگر راه ها گذشتنش ممکن و خوف بیماری چی است؟ عاقبتش چیست؟ عاقبت بیماری ویش سپید یعنی انسان را به هر گونه دیگر بیماری هایی که با یگان عضو انسان ضرر دارد که گرفتار میکنه تو عاقبتش ببرده به مرگ رسانیدنش ممکن است. بیماری که برای آدم ضرر سربار است که بسیار در حاضره و اساسا همون طرز پهنشش مهاجرانی که به خارج میرن اساسا همونو مثلا از همونو طرز با همینو بعد جمهوری تاجیکستان باز کنیم خطا نمیشه. این یک نمود بیماری است که این باستی بوسه کردن این خیلی چیزهای عاشقانه خیلی چیزها که نمیگذرد علاقه جنسیتی میگذرد سپید ولو در یک چند دولت‌های دنیا به مثال آفریقا که در اونجا و سطح بیسوادی زیاد است در اونجا زیاد شده ایستاده است من در جمهوری ما این گونه بیماری نه اونقدر زیاد است. بیماری اسپید بیماری به نهایت خطرناک برای انسان به حساب می‌رود. شخصانی که به این بیماری گرفتار میشوند راه تبابتش هست؟ راه تبابتش هست ولی اونقدر زیاد تبابت یافت نمی‌کنند. شخصانی که به این بیماری گرفتار میشوند آنها با مرور کم عمر دیده می‌توانند. اسپید بیماری ضرررسانی استریوتیپ اگر آنها با گیگین شخصی خود رعایت نکنند یا به بیمارخانه ها رفته خود را تبابت نکنند عاقبت به این بیماری آنها را تماما گرفتار نموده ممکن است که به مرگ گرفتار شوند. حاضر شرایط حاضر و این کسلی ویچ اسپید اگر احتیاط کند آدم خیلی سخت وضع بینه چونکه همه دارواری های تبابتش و علاقه جهان به معلوم همه به شخصانی که همین کسل میشه من فکر میکنم که ترسیدنشون در کار نیو خودشون احتیاط کده اگر در اطرافشون اگه احتیاط کده حیات نقص بردنشون در کار. در ولایت سوخت ویروس نارسایی مسئولیت آدم هنوز سال 2001 به قید گرفته شده است. از آن سنه تا امروز 3228 نفر مبتلایان این ویروس به قید گرفته شدند که از آن 1215 نفرشان را زنها و 2013 نفرشان را مردها تشکیل می کنند. از شمار عمومی گرفتاران تا امروز 935 نفر فوتیدند. امروز در راه آشکار و پیشگیری کردن این ویروس همه تشکیلات‌های مربوط به این موضوع کاربری دارند. ادامه این مسئله در گزارش همکاران ما از تلویزیونی از افضل با سالیف و ولی جان دوستمرتف همراه تماشا میکنیم. دوام 11 ماه سال روان از بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم 55 نفر ساکنان ولایت به هلاکت رسیدند که این نشان داد در سال 2020 به 85 نفر برابر بود. در مجموع از آغاز به قیدگیری یعنی دوام 20 سال اخیر به بیماری مذکور 3197 نفر گرفتار شده از این شماره 935 نفر فوتیدند. طبق اطلاع رسمی در 11 ماه سال جاری در حدود ولایت 216 نفر شهروندان از بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم سرایت یافتند که نظر به همین دوره سال گذشته 12 حالت کم می باشد. با قیدگیری یعنی پهنشوی کم شده ایستاده است. این همه عامل های آن می باشد که یعنی مردم از این بیماری معلومات نوکی بسیارتر گرفته ایستاده است و راه های پیشگیری این بیماری را نیز بسیارتر می دانند. از 216 نفر سرایت یافتگان 140 نفرشان را مردان و 76 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند. طوری که معلومات داده می‌شود از این شماره 195 نفری آنها با واسطه علاقه جنسی، 12 نفر طریق تزریقی و 5 نفر از مادر به کودک سرایت یافتند. اساساً بیمارانی که به ویروس نارسایی مسئولیت آدم مبتلا شدند بیشتر ساکنان شهرهای خوجند، پنجکین و ناحیه باباجان غفروف میباشند. موافق تحلیل ها سن سال از 30 تا 39 ساله زیادتر به این بیماری گرفتار گردیدند که آن 34% را در بر میگیرد. چنانه که متصدیان اطلاع میدهند همه روزه به تشخیصگاه مرکزی ویروس نارسایی مسئولیت آدم در ولایت حدود 25-30 نفر مراجعت میکنند. مخفیت نامناسب مکان نفری به بیماری گرفتار شده کفالت داده می شود. در یک روز در دستگاه مرکزی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های پیداشتی نارسایی مسئولیت آدم 30-35 نفر مراجعت میکنن برای دریافت ویروس نارسایی مسئولیت آدم که آنها
мо миқдори онҳоро то ба 90 намуна расонида сони ташхиси иммуноферменти худро мегузаронем ва ташхис дар муддати 2 соат гузаронида мешавад. яке аз самтҳои фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии дина ба дарёфт ва пешгирии бемории вируси норасоии масмумияти одам нигаронида шудааст. Ташкилоти мазкур аз соли 2006 инҷониб фаъолият намуда дар шаҳру навоҳии вилоят 36 нафар корманд дорад. онҳо аз рӯи лоиҳае ки донорон дастгирӣ менамоянд фаъолият мекунанд. бино ба маълумоти кормандони ин ташкилот ҳар моҳ аз 6 то 10 нафар гирифторони беморӣ дар шаҳру ноҳияҳо ошкор шуда аз тарафи онҳо барои пешгирӣ ва муолиҷа кӯмакҳои моддиву равонӣ расонида мешавад. Вот наш Урал-тест, он бесплатный. Здесь мы не пишем ни фамилии, ни имя, в основном коды. Если хочет пациент или клиент протестироваться, он говорит, если сам, то мы можем отдать. Если он скажет, протестируйте мне, то мы его тестируем. Мы хотели бы, чтобы люди не боялись, чтобы обращались. Все тесты наши бесплатные, лечение тоже бесплатное. И все это сохраняется анонимно и конфиденциально. фирӯза мирҷумаева рӯзноманигор буда пайваста доир ба ин масъала мавод таҳия менамояд. ба гуфти ӯ ҳарчанд ки инъикоси ин масъала баъзе маҳдудиятҳо дорад, аммо расонаҳо бояд ҳамеша ин мавзӯъро пайгирӣ намоянд ва мутахассисони соҳа бошанд байни аҳолӣ корҳои тарғиботию ташвиқотӣ зиёдтар гузаронида аз оқибатҳои нохуши он мардумро огоҳ кунанд. Журналисты должны периодически поднимать эту тематику. И сегодня, опять же, к сожалению, трудовая миграция обрела и новое лицо. К сожалению, по статистике заболеваемость растет и среди вот этого контингента. Мне кажется, журналистам необходимо тщательнее искать новые данные, новые цифры, чтобы подавать эту информацию своей аудитории. Я считаю, к сожалению, плохо то, что мы вспоминаем только раз в год об этом. хушбахтона нишондодҳои оморӣ аз коҳиш ёфтани беморӣ шаҳодат медиҳанд, вале сокинон набояд нисбати ин масъала бепарво бошанд, зеро ки дар сурати саривақт пешгирӣ накардани бемории мазкур он метавонад боиси ба ҳалокат расидани инсон гардад. махсусан дар замони пандемия ин масъала ташвишовар боқӣ мемонад. беморӣ бо се роҳ мегузарад. ин яке алоқаи ҷинсӣ мебошад ва дуюм аз модари сироятёфтаи венемио ба кӯдак ва сеюм бо тариқи хун. خیلی که از کووید 19 خود را محافظت میکنند باید اهالی خود را از این بیماری نیز همه خیلی حمایت کند که پهنشوی سال از سال زیاد نگردد و یا که سبب عامل‌های ففت نگردد. متخصصان تاکید میکنند به خاطر پیشگیری هر نفر را ضرور است که در 6 ماه یک مرتبه از تشخیص گذشته خود و نزدیکانشان را از بیماری‌های سرایتی مخصوصاً از بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم حفظ نمایند. گزارش افضل باسلیف ولی جان دسمتوف آزیا. برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را ادامه می‌دهیم. یک حکمت مشهور است که علاج واقعه پیش از وقوع می‌گویند. ما چگونه می‌توانیم پیش پهنشوی این بیماری را گیریم؟ در این قسمت برنامه ما صحبتی داریم با کارشناس دیگر، مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی در شهر خوجند، امام علی قربانوف. خوش آمدید میگم شما. و سوال نخستین من در مورد آن که وظیفه شعبه که شما راهبری دارید در سمت پیشگیری از این بیماری بیشتر با کدام کارها وابستگی دارد؟ یکی از وظیفه اساسی که از طرف مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی گزارنده می شود اوید با پیشگیری بیماری مذکور این بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی اهالی، یعنی گزاراندن سمینارها در بین هم کارمندان تیپ هم اون نقطه‌های خدمت‌رسانی زیر نظارتی که در زیر نظارت مرکز قرار دارد و اینچنین در بین اهالی. برای چی ما یکی از وظیفه اساسی در سمت پیشگیری بلند برداشتن معلومات که اهالی گفتیم، زیرا که اگر معلومات نوکی اهالی بلند باشد اویدی پیشگیری بیماری اگر معلومات داشته باشند البته میدونن که کدام کارها رو باید اینو انجام دهند که تا به بیماری گرفتار نشوند. بنابراین اولی درجه وظیفه که ما پیش خود گذاشتیم این بلند برداشتن معلومات نوکی اهالی، بعدا نظارت بردن از بالای آن مؤسسه‌های زیر نظارتی، از آن جمله مؤسسه‌های طبی، مؤسسه استوماتولوژی، کاشانه‌های حسن، سرتراشخانه و آن جاهایی که
бевосита дар он ҷо мардум яъне ки ба мардум хизматрасонӣ карда мешавад. дар он ҷо асбобҳо ва лавозимотҳое ки анамон ба онҳо хизматрасонӣ карда мешавад эҳтимолияти гузариши бемории мазкурро дорад. аз болии онҳо назорат бурда мешавад. назорати дармонгоҳи стоматологӣ низ ба зимми шумо аст дар мавриди оне ки масалан ин масъалаҳоро гӯем дуруст риоя кунад? бале агар имрӯзҳо худи марказҳои стоматологӣ гӯем аз тарафи маркази мо назорат бурда мешавад ва ҳамаи он марказҳои стоматологӣ дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ҳастанд, онҳо барои ин пешгирии сар задани ин беморӣ автоклавҳо ташкил карда шудааст дар ҳар як муассиса. дар он муассисаҳое ки стоматология ҳуҷраҳои стоматологӣ автоклав барои безараргардонии асбобҳо вуҷуд надорад, бо беморхонаҳо ё дигар муассисаҳо шартномаи тарафайн мебанданд ва дар анамон соатҳои муайян асбобҳои худро бурда дар он ҷо тамиз мегардонанд. то кадом андоза имрӯз худи мардум низ дар шинохти ҳамин гӯем беморӣ ва ҳамчунин ҳифзи саломатии худашон кӯшиш мекунанд? бале ҳастанд нафароне ки пеш аз ба онҳо хизматрасонӣ кардан онҳо талаб мекунанд. ин ҳам бошад аз анамон чихел ки дар боло гуфта гузаштем аз сатҳи баланд будани фарҳангию анамон дониши онҳо мебошад ки зеро медонанд ки тавассути анамон лавозимотҳо эҳтимолияти гузариши беморӣ аст, бинобар ин онҳо талаб менамоянд ва бояд хайр намуд ки ин талабашон дуруст аст. бале талабашон дуруст аст ва имрӯзҳо дар тамоми марказҳои дандонпизишкӣ стоматология ё ки дигар кошонаҳои ҳусн он ҷо ки ба мардум хизматрасонӣ карда мешавад, дар ҳамаи он ҷо аз сабаби анамон баланд будани маърифати фарҳангӣ онҳо дар кошонаҳои ҳусн ё ки дар лавозимотҳои шахсии худро мебаранд, то он ки аз анамон лавозимотҳои дар онҷо буда истифода набаранд. ин ҳам яке аз чораҳои пешгирии беморӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳуҷраҳои стоматологӣ бошад мо медонем дар аксарияти ҳол онҳо асбобҳои яккаратаа ки анамон набор мегӯем ҷуфти асбобҳои яккаратаа ҳаст ки барои онҳо дар ҳангоми хизматрасонӣ истифода бурда мешавад. дар ҳолати набудан ё ки дар ҳолати зарурӣ онҳо аз асбобҳои бисёркарата истифода мебаранд ва пас аз истифода бурдан ҳатман бо анамон ҳарорати муайян шуда тамиз карда мешаванд асбобҳо. фарз кардем ман рафтам назди сартароше ки ҳар дафъа мерам масалан мӯямро қайчӣ мезанад, кӯтоҳ мекунад. чун қисмати масалан гӯем агар алмос бошад мегӯяд ки не барои мо манъ карда шудааст ба хотири ки мо ҳаргиз ин корро накунем, набошад мо ҷаримабандӣ мешавем. яъне ман эҳтиром мекунам он сартароше ки мӯи маро қайчӣ мезанад ба хотири оне ки вай масъулият дорад назди худаш ва назди мизоҷонаш. масалан аммо ҳамаи сартарошон ҳамин гуна ҳастанд? бале пас аз анамон баромадани қарор ки дар бояд сартарошхонаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ истифодаи анамон лезоҳо мегӯянд бисёркарта қатъиян манъ карда шудааст дар асоси ин қарор. айни ҳол давоми қариб зиёда аз 2-3 сол мешавад ки тамоман дар анамон сартарошхонаҳо асбобҳои бисёркарта ё ки лезоҳо истифода бурда намешаванд. ва дар ҳол ҳастанд баъзе нафарҳо масалан калонсолоне ҳастанд ки масалан онҳо сари худро масалан дар ҳамон сартарошхонаҳо метарошанд. онҳо анамон лезо ё ки асбобҳои шахсии худро мебаранд ба он ҷо ва дар ин ҳолат метавонанд ки усто ба онҳо хизматрасонӣ намояд. танҳо дар ҳолате ки агар ҳамроҳи худаш гирифта барад? бале дар дигар ҳолат истифодаи ҳамон асбобҳои худи марказ қатъиян манъ карда шудааст. ташаккур. як нуктаи дигарам аз шумо пурсидани ҳастам. ман ҳамин савола ба коршиноси аввали барнома дар мавриди гӯем муқоисаи ин беморӣ, хавфи ин беморӣ бо ковид. ростӣ масалан шумо назари шумо чӣ гуна аст? ин беморӣ аз ковид-19 низ гӯем зарараш кам нест, хатараш. шумо чӣ назар доред? бале шумо дуруст қайд кардед. бемории вируси норасоии масмумияти одам чихеле ки мо медонем, чихеле ки дар боло ҳам гуфта гузаштанд, яъне ки оқибати он дар ҳолати анамон сари вақт тавобат накарданд, оқибат ба фавт овар мерасонад. чаро ки ҳангоми одам ба ин беморӣ гирифтор мешавад, анамон вирус махсус анамон ҳуҷайраҳое ки барои ҳифзи организми инсон ки муқобилат нишон медиҳад, яъне ки ба забони оддигӣ салдатҳои афсарои анамон организм нобуд мекунад. дар ҳолате ки анамон афсарои анамон организм нобуд мешавад, дигар организм наметавонад ки ба анамон ҷисмҳои бегона ки аз берун муқобилат мекунад ворид мешавад, муқобилат нишон диҳад. бинобар ин шахс аз худи бемории вируси норасоии масмумияти одам фавт намешавад. дар ҳолати паст шудани иммунитет дигар бемориҳо яъне ки авҷ мегиранд. аз он ҷумла масалан гирем туберкулёз, бемории сил мегӯем,
дар ҳолати иммунитет ки паст мешавад он авҷ мегирад аз ҳисоби ки паст буди иммунитет он қувва мегирад ва зуд одам аз ҳисоби ин беморӣ нобуд мешавад ва аз ҳисоби дигар бемориҳои саратонӣ ва дигар бемориҳое ки аз ҳисоби паст буди иммунитет онҳо авҷ мегиранд ва одам ба фавт овар мерасонад. бинобар ин мушкилот ҳамин аст ки бисёр шахсоне ки ба намин беморӣ гирифтор мешаванд марҳилаи инкубатсиони давраи пиноҳонӣ дурудароз мебошад ва шахсон намедонанд ки ба беморӣ гирифтор шуданд не ё ки не онҳо метавонанд ки ба як чанд нафари дигар дар алоқа бошанд то фаҳмидани ташхиси худ. бинобар ин тавсия дода шудааст ки ҳама бояд масъулиятро ҳис кунад дар як сол як маротиба аз анамин ташхиси беморӣ гузаранд бо мақсади дарёфти саривақтии бемор. агар мо беморро дарёфт кунем саривақт метавонем ки пешгирӣ намоем. агар мо омори ҷаҳониро агар гирем дар худи соли 2020 гӯем қариб 1.5 миллион одам ба анамин беморӣ ҳолатҳои нави ба қайд гирифта шудааст. ки 1.5 миллион дар ҳолати анамун саривақт муроҷиат накардан зер назорат нашуданд оқибати он ба аз рӯи оморҳо дар байни 7-8 сол он ба фавт оварда мерасонад. аз аввали ба қайдгирӣ гӯем дар медонем ки аз соли 1961 то имрӯз зиёда аз 37 миллион одам ба ин беморӣ гирифтор шудааст. бибинед ки чӣ қадар проблемаи калон. бинобар ин мо метавонем ки проблеми бемории норасоии вируси масмумиятро аз бемории ковид мо кам набинем. бинобар ин медонем ки оқибаташ фавт аст, хатари зиёд дорад. бинобар ин ҳар як шахс масъулиятро ҳис кунад, ҳам худи шаҳрвандон, ҳам худи анамон шахсони масъуле ки дар муассисаҳои кошонаҳои ҳусни сарталошхона стоматология ва дигар ҷоҳи ки ба мардум хизматрасон мекунанд бояд масъулиятро ҳис кунанд ва барои пешгирии ин беморӣ саҳмгузор бошанд. ва як сабаби руҷӯъ кардани мо ба ҳамин мавзӯъ пас аз санаи 1 декабр ба он хотир аст ки аслан муносибат ба ин беморӣ набояд мавсимӣ бошад. фақат дар бораи ин беморӣ мо танҳо дар санаи 1 декабр ёдоварӣ кунем. яъне муносибати мо бояд доимӣ бошад. пайваста оиди ин беморӣ ба мардум кори фаҳмондӣ гузаронда шавад, мардум огоҳ бошанд ки зеро медонем ки дар ҳама ҳолат одам метавонад ки ба ин хавфи суръатёбӣ ба ин беморӣ дошта бошад. ташаккур барои иштирок, барои посух ба суолҳои барнома. ба бинандаҳо гуфтанӣ ҳастем ки дар суҳбати имрӯзи мо ҳузур доштанд коршинос эмомалӣ қурбонов, мудири шӯъбаи эпидемиологӣ, маркази назорати давлатии сентри эпидемиологии шаҳри Хуҷанд. хуш омадед мегӯям. ташаккур. барномаро идома медиҳем. дар шаҳри Исфара вазъи ошкор ва ба қайдгирӣ ва дар умум пешгирӣ аз гирифторӣ ба бемории вируси норасоии масмумияти одам чӣ гуна аст? ҳамкори мо Набиҷон Худоибердиев аз телевизиони Исфара оиди ин масъала як гузорише таҳия карданд ки ҳамроҳ тамошо мекунем. чанд сол пеш ба Россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта будам. рости гап аз беақлии ҷавонӣ бо чанд тан аз занҳои рус муносибат карда будам. намедонам аммо кадоме аз онҳо сироят ёфтам. бемориамро дар Тоҷикистон ҳангоми ташхис кардан аз ман дарёфт кардам. ба шарофати дорувориҳое ки ҳамарӯза қабул мекунам худро бад ҳис намекунам. лекин ягон лаҳза андешаи марги наздик маро тарк намекунад. нигаронии ин мард беасос нест, зеро давоми 30 соли охир дар ҷумҳурӣ 3855 нафар, дар вилояти Суғду 955 нафар ва дар шаҳри Исфара 102 нафар сироят ёфтагони вируси норасоии масмумияти одам бо ҳаёт падруд гуфтаанд. гузашта аз он нишондиҳандаи маргумир байни сироят ёфтагони шаҳру деҳоти Исфара дар қиёс бо ҳисоби миёнаи ҷумҳурӣ ва вилоят баландтар арзёбӣ мешавад. тахмин кардан мумкин аст ки шояд паҳнгардии бемории коронавируси нави COVID-19 боиси аз мадди назар дур мондани беморони мубталои вируси норасоии масмумияти одам гардидаву бемории нав бо сабабҳои маълум метавонист бештар маҳз онҳоро ба доми марг гирифтор кунад. солҳои аввали ташкилёбии марказ фавтноки хеле зиёд буд. инҳо аз сабаби аксарият аз ҳисоби нашамандон буданд. нашамандони тазриқӣ ки героин истеъмол мекарданд. онҳо дар шаҳри Исфара 72 нафар буданд. айни ҳол ҳамагӣ 31 нафар аз ҳамон рамз, аз ҳамон коди нашамандон 31 нафар. 41 нафар аллакай фавтиданд. аз передозировка мегӯям, аз зиёд истеъмол карданд, фавтиданд. инчунин бояд қайд кунам ки дар байни беморони мо
сироят ёфтагони коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва мо айни ҳол санҷиши чиро гузаронистем ки чанд нафари онҳо ваксинатсияи коронавирусро гирифтаанд. гувоҳномаи онҳоро бояд ки мо тибқи супориши вазорати тандурустӣ дар картаи амбулаторияшон дозем. директори марказ муродҷон пӯлодов муҷиби афсурдагии беасосро байни сироятёфтагони вируси норасоӣ масъулияти одам бештар ҳамчун паёмади маълумотҳои нодурусти дар шабакаҳои интернетӣ паҳншаванда бобати хеле кам умр дидани ин қабил маризон маънидод мекунад. солҳои 1996 соли 1998 дарёфтшудаги беморро бо табобат фаро гирифта шуда сари вақт доруро ки истеъмол карданд то имрӯз зинда ҳаёт умр ба сар мебаранд, яъне аз 23 то 25 солае ки умр дида истоданд, ҳаёт ба сар бурда истоданд ва яъне дорувор миқдори вирусро ки кам мекунад, мисли одами солим онҳо метавонанд зиндагонӣ кунанд. бино ба гуфти кормандони марказ, беморони дар қайд буда ба пуррагӣ ва сари вақт бо дорувориҳои зарурӣ ба таври ройгон таъмин карда мешаванд. дорувориҳо дорои сифати баланд буда дар давоми 1-1.5 моҳ аллакай миқдори вирусро дар бадани бемор то ба дараҷаи пасттарин коҳиш медиҳанд. доруҳои асосии мехӯрдагишон интолотегравир барои калонсолон ва 50 мг барои хурдсолон дода мешавад. доруҳое низ ҳастанд ки барои баъзе бемориҳои ҳамроҳӣ доштагиашон ё ин ки шамол хӯрда мебиёнд ягон чизи дигар шудагар дорое ки ҳаст ҳаминҷо дода метавонем. доруҳо ҳаст. дигараш боз кӯдаконе ки аз онҳо таваллуд шуданд то 1.5 сола шири хушк дода мешавад ва бо памперс ҳам дода мешавад. дар Америка раведам ҳамин намуди дору, дар Федератсияи Русия дар Тоҷикистон ҳамин намуди дору аст. вақте ки нав мешавад аллакай боз ба Тоҷикистон мо ҳамин намуди нави доруворӣ ворид мешавад ки бемории мо аз он доруҳо бархӯрда мешавад. кормандони маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории пайдошудаи норасоии масъулияти одам дар шаҳри Исфара дар такя ба таҷрибаи кории худ иддао доранд ки дар сурати риоя кардани тавсияҳои духтурон ва истеъмоли мунтазами дорувориҳо аз нафарони гирифтори вируси норасоии масъулияти одам низ кӯдакони солим ба дунё меоянд. агар марказ давоми 13-14 сол фаъолият карда аз соли 2008 ба пуррагӣ фаъолияти худро оғоз намудааст, 13 соли пур шуда бошад. дар ин давра 29 кӯдаки солим ба марду зани бемор мо споридем. яъне ки ҳам мард бемор буд, ҳам зан. онҳо сари вақт доруҳошон истеъмол карданд. зан ё бо роҳи табибӣ ё бо буриши қайсари ҷарроҳӣ кӯдакро таваллуд мекунанд ва кӯдаки онҳо танҳо ғизои васкунандаи шири модар, яъне шири хушкро истеъмол мекунад ки дар натиҷа пас аз 4 ташхис дар синни 1.5 солагӣ 18 моҳагӣ аз назорати духтурон ба пуррагӣ солим гуфта аз назорат бароварда шуданд. кормандони маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории пайдошудаи норасоии масъулияти одам дар шаҳри Исфара таи 5 соли охир дар натиҷаи ташхиси хунӣ никоҳшавандагон 7 нафар беморони гирифтори вируси норасоии масъулияти одамро ошкор намудаанд. аз ин хотир нигаронии мутахассисони соҳа бештар аз он аст ки одамони солим ҳангоми ба таври ғайрирасмӣ бо тариқи мусулмонӣ, яъне бидуни ташхиси тиббӣ бунёд кардани оилаҳо метавонанд сироят ёбанд. инҷо бояд қайд намуд ки имом-хатибон, домуллоҳон низ бояд аз ин қарор тарафдорӣ кунанд, бояд ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд ва онҳое ки ба никоҳи мусулмонӣ дароварданӣ ҳастанд бояд ки аз ташхиси вируси норасоии масъулияти одам гузаранд. охирон 2-3 нафароне ки ба қайд гирифтем, онҳо ҳамашон дар Федератсияи Русия сироят ёфтанд ва аз онҷо ба ин ватани худотон рафта дар ҳамонҷо табобат гирифтон анализ гузаронтон гуфта гусёрӣ каристодиан депортатсия накарда мо инҷанда лаҳое бо аз нав анализ карда дарёфт намуда давомаш ба алоқамандои ваҳое дарёфт карда истодем.
сарфи назар аз ҳама гуна тарсу таҳлукаҳо вобаста ба паҳнгардии бемории коронавируси нави COVID-19 ҳамоно ба сироятёфтагони вируси норасоии масъулияти одам сари вақт дорувориҳои зарурӣ, ташхисҳои 6-моҳаи ҳатмӣ ба таври ройгон пешниҳод карда мешаванд. ба навзодони занҳои гирифтор ба таври ройгон ғизои ивазкунандаи шири модар ба ҳар кӯдаки дар қайди марказ қарор дошта мувофиқ ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулии ҳармоҳа дар ҳаҷми 8 нишондиҳандаи ҳадди ақал дода мешавад. санаи 1 декабр бо иқдоми ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бо бемории вируси норасоии масъулияти одам аст. тасмачии сурх рамзи ҳамфикрӣ ба шахсоне ки гирифтори вируси норасоии масъулияти одам гардидаанд. муаллифи тасмачии сурх Франк Мур рассом ӯ соли 2002 дар синни 48 солагӣ фавтид ва 17 соли ҳаёташ бо гирифторӣ ба вируси норасоии масъулияти одам гузашт. муносибати мо ба ин беморӣ набояд мавсимӣ, балки доимӣ бошад. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.